Ja Musa, inni ana rabbuk, fahla'na alejk. Inneke bil vadil muqaddesi tuwa. Ja sam gospodar tvoj. U drugoj suri kazao ja sam Allah. Upoznao ga je s kim priča. Skini svoju obuću. Ti si u svetoj dolini Tuva. Tuva, po ispravnom mišljenju mufesira, je naziv za dolinu. Tako se zove dolina, Tuva. Muqaddes, blagoslovljena, Mubarek, sveta, čista. Kaže ulema u ovom ajetu, Allah dželešanuhu je Musa podučio edebu prije znanja. Skini svoju obuću. Ihlan alejk je edeb. Kultura ponašanja pred znanjem prije znanja. I to je naša muka danas. U trci da se popune norme predavačima, profesorima u našim vjerskim školama, mi smo izgubili kriterijum edeba. A to je bio glavni kriterijum kad su se ranije u islamskim školama diljem islamskog svijeta primali učenici. Jer je svaka škola, svaki šejh, svaki muallim odbijao da se pripisuje neko njemu, da je učio kod njega, a da je nekulturan. Da nije odgojen. To nije bilo zamislivo, nije bilo prihvatljivo ni u kom slučaju. I zbog toga i dan danas u islamskom svijetu, diljem škola, prvo što se gleda na prijemu u islamsku školu, svejedno osnovnu, srednju ili fakultet, suluk, ponašanje. Ima li kakvih opaski po tom pitanju? Gleda se ponašanje njegovo, edeb, kultura i to. U suprotnom, ne dozvoljavaju mu. Može on da nauči o islamu koliko je obaveza da nauči, ali to je sasvim druga tema, druga priča, to je edukacija širih muslimanskih masa koja ima svoj put. Tu se ne gleda ko je, tu se prihvataju svi i svi su dobro došli da uče o islamu u tom smislu, ali da bude nositelj islamskih nauka, da bude sutra daija, da bude sutra muallim, bez edeba, to nije moguće. Zato nam odgoj, profesore, zato nam odgoj jeste na takvom niskom nivou današnjeg vremena. Katastrofa. I on nosi diplomu doktora islamskih nauka. A u kulturi govora, katastrofa. U kulturi ponašanja, katastrofa. Pisanje, katastrofa. Generalno, kad vidiš, ti bi rekao, pa ti ne znaš je li to musliman uopšte, a kamoli doktor islamskih nauka. Ti danas imaš masu klanjača koji se ne upristoje kad trebaju doći na namaz uopšte. Klanjaju nekim majicama, bermudama, jedva nešto usko tisnu. Kad staneš pred gospodara svoga, moraš se upristojiti, čoveče. To je gospodar nebesa i zemlje koji je stvorio sve što je između njih, koji je vlasnik svega što je i ispod zemlje, koji zna o tebi ono što javno govoriš, što tajno govoriš i ono što ne znaš o sebi, on zna. Tajniji je od toga. I to je zasigurno, profesor, jedan od dijelova koji će uticati na konekciju, na vezu sa Allahom dželešanom. Naravno, edeb prije svega. Ako se traži edeb, odnosno edeb, on za one koji ne znaju, je kultura ponašanja. U islamskim naukama zove se edeb ili ahlak. Ako je to traženo u odnosu prema kolegi na poslu, ima neka norma ponašanja. Ako je traženo tu u porodici prema ocu, prema majci, prema rodbini, ako je traženo prema svojoj djeci vlastitoj i prema ženi neki edeb, šta je onda tek kada je u pitanju odnos prema gospodaru svih svjetova? Prema tome, ako išta možemo naučiti iz ove prve Musavu poruke, onda učimo edeb. Je prije znanja. I to se desilo velikim alimima 20. vijeka. Evo, navest ću jedan od primjera
jedno razočarenje jednog poznatog alema muhaddisa šeha Albanije. Posle nekih 60 godina provedenih u davetskom procesu, on kaže, ja sam duboko vjerovao da je problem ovog ummeta u neznanju. Ali onda sam u stvari uvidio i shvatio da je pravi problem ovog ummeta kriza edeba, kriza morala, kriza ahlaka, više nego kriza znanja. I to nije jedinstven slučaj. Stara ulema je isto to nakon dugotrajnog davetskog putovanja uvidjeli su u stvari i kazali su, poznato je od prvih generacija da su rekli da nama treba uz puno edeba, malo znanja ko soli, da budemo muslimani prva liga. Naravno, to se ne misli na one koji nose šerijat i koji uče za šerijat, nego misli se na ljude. Puno edeba, puno kulture i ponašanja i onda na takvom polju dovoljno je znanja ko soli u hrani i da to bude baš prijemčivo.